kugira ibihe byiza nizere ko meze neza nizere ko mukomeje kugira umunsi mwiza. Uyu munsi turi kwa gatanu ni tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. mwese reka nizere ko meze neza, reka nizere ko mukomeje kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunzi mudukurikiye hano muri aya makuru yo kwibendera TV. mumeze mute rero? nizere ko ibintu ari tayari ari trebye gatanu kuri kagenzi kako. twinjiye muri studio rero ku makuru agezweho muri aka kanya n'amakuru n'ubundi araza kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zihari zikomeye cyane. uraza kunyemerera nkubwire yuko mu ishyamba ibintu byongeye gukomera, ibintu byongeye guhindura isura yo ku rwego rwo hejuru. turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo muri Baraka. ubu tuvugana hamaze koherezwa ingabo nshya za FARDC. ni mu myiteguro y'ibikorwa bikomeye cyane. ndaje mu kanya ambabwire iyi myiteguro, ibi bikorwa ni ibihe. ibi ndaje tubyinjiremo ku buryo burambuye kuko izi ngabo zaturije ahantu hakomeye cyane. ndaje nkubwire uko ibintu byagenze, hanyuma muri aya makuru unyemerere kandi inze no kukubwira yuko ibintu byongeye guhindura isura muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice bitandukanye ahitwa Ngungu, Gasovu, Gikunda na Marangara. ubu ibintu byakomeye, isasu riravuza ubuhuha. ndaje nkwereke ko ibintu byaramutse nuko kugeza amagingo ya byifashe, ariko uyu mujenerali ndaza kumubabwira yitwa ni Generali Autoproclamé, ari mu kaga gakomeye cyane. abarwanyi b'intare za Sarambwe bamufatanye amatekwa nyinshi. ndaje nkubwire uko ibintu byifashe mu duce twa Karembe, Karongi, Kivuye na Mati, naho hacanwe umuriro w'amazuku y'amasasu. imijugujugu y'amabomba y'intare za Sarambwe ameze nabi ku barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. turaje nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye muri aya makuru. kandi igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kimaze gufata umwanzuro ukomeye cyane n'itangazo simusiga bamaze gusohora rirebana n'igisirikare cyabo FARDC mu mirwano abakomeje guhanganamo n'intare za Sarambwe, ngo byamaze kumenyekana ikirimo gutuma batsindwa, none ngo bavuguse umuti. aje rero nkubwire uko ibintu byifashe muri aya makuru, kandi uze no kunyemerera tuze no kugaruka kuri ingingo nayo ikomeye cyane ivuga yuko ubu tuvugana ONU imaze gushyira ahagaragara ukuri kose ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ni bande barimo gutungwa agatoki? ni raporo yagize gutya igenda yinjira mu duce dutandukanye, irangije rero izana ukuri kose ahagaragara. ndaje ibi nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye. turaza kandi kugaruka ku burakari bw'uyu mugabo Perezida Neva w'u Burundi. ndagira ngo nkubwire yuko kugeza ubu amaze kugaragaza uburakari bukomeye cyane. Neva aragaragaza uburakari bukomeye nyuma yuko isoko rya Ngozi yongeye gushya. amakuru avuga ko iri soko yongeye guteza ibibazo bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. ndaje ibi byose tubyinjiremo ku buryo burambuye hamwe namwe inshuti bakunzi bacu mudukurikiye muri aya makuru agezweho kuri aya masaha akwibendera TV. hanyuma rero niba turi kumwe ibintu biraza kunyorohera cyane nunkorera like, nkorere like ubundi unyereke ko turi kumwe muri aya makuru, nkorere subscribe kandi niba uri mushya, ariko ubundi muri kunyumva amajwi, muri kuyumva neza, amashusho ni sawa, kugira ngo ndagira ngo menye niba turi kumwe, ubundi tumanukane twinjirane mu ishyamba ku rugamba. mbabwire ko operasiyo zaramutse zipangwa, mbabwire imigambi yateguwe, mbabwire
nkubwire uburyo ambushe zirimo gukorwa, hanyuma ibi byose rero nta kundi dushobora kubisangira nuko nyine ubanza ukanyereka ko turi kumwe, ukanerekeraho like ndashaka zizamuke ku bwinshi, ndashaka abantu bashyashya munkorere subscribe, abagize hano ari ubwa mbere munkorere subscribe, muraza kuba mugize neza cyane, ubundi mbinjize ku mirongo y'urugamba, ibintu twamaze kubyinjiranamo ku buryo burambuye. Reka dufate akaruhuko gatoya, nawe uterekaho like na subscribe, hanyuma mukanya ngaruke duhite rero twinjira mu ishyamba tureba uko iby'urugamba byifashe magingo aya ngaya. Alright, nanone rero abo turi kumwe mwigire hino rero, noneho ubundi agati gaturike twinjire ku mirongo y'urugamba, gatanu kuri kagenzi kako. Ndagira ngo aya makuru tuyahere ku rugamba, n'ubundi amaoperasiyo akomeye cyane yongeye gupangwa muri Kivu y'Amajyepfo, muri uyu mujyi wa Baraka. Reka tubanze twinjire ku rugamba neza, turamanuka twebwe tukagera mu ishyamba tukababwira aho ibintu byabereye. Hanyuma rero abantu mudukurikiye, niba murimo kumbona neza, twamaze kwerekezaho ibintu rero byabereye, twamaze kwerekezaho ibintu byabereye, ariko gatoye cyane ni munyemerere ibintu mbanze mbigenze gutya kugira ngo amunkurikire neza, atagira akantu n'aka na gatoya kaza kubacika mwe mwese turi kumwe hano. Ndagira ngo ubundi ibintu mubyikurikiranire neza, ubundi muzabe umuhamya wo kubihamya. Aha rero twamaze kuhagera, murahareba ni muri Baraka, ni muri Kivu y'Amajyepfo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero niho ibintu byabereye. Urahareba ahangaha, aha hari inzira ebyiri cyangwa se imihanda igera kuri ibiri. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ku isaka y'isa yine z'ijoro nibwo byamaze kumenyekana ko bamaze gusesekara ahangaha muri Baraka, n'abarwanyi benshi cyane bo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagizwe na FARDC, ndetse bikavugwa yuko harimo na za Special Forces zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zizwi nka IBU. Ku masaha y'ijoro rero nibwo bashyikiye cyangwa se nibwo basesekaye aha kuri Stade Dorumomba, neza urahabona neza, ni hafi ya Baraka. Stade ngiyi hano ngira ngo murimo kuyireba neza, ngiyi Stade Dorumomba, aho aba baje kugera, amakuru akavuga yuko bakiriwe n'abayobozi bakuru batandukanye bayoboye iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha muri ibi bice bakimara kugera ahangaha rero murabibona neza, makuru avuga yuko baje koherezwa muri ibi bice by'ahagana haruguru hafi neza ya Eglise Neo Apostolique do Baraka, niko aba basirikare baje koherezwa. Ngira ngo aka murahareba inzu ndende cyane, sinzi niba muri buyibone, ni inzu ndende cyane hano wagira ngo ni kontineri. Aba niko rero baje koherezwa, bamaze koherezwa ahangaha rero batangira guhabwa amabwiriza. Amabwiriza bahawe rero ni amabwiriza akomeye cyane, bivugwa yuko ari amabwiriza yo kuba bakaza ibitero bikomeye cyane. Reka nze nkwereke imirongo bahawe bagomba gukomerezamo imirwano. Urahabona aha ni muri Baraka, aha muri Baraka niho baje kugera, niho baje kwakirirwa. Bamaze kwakirirwa ahangaha rero bahawe misiyo
zigera kuri ebyiri zikomeye cyane. Misiyo bahawe niyo kuzamuka bakaba bafata ibi bice byose bya Minembwe. Ngira ngo abadukurikiye neza murimo murahabona Minembwe ngaha naho namaze kuhabazanira nahabagejeje imbere. Muri misiyo rero abasirikare bahawe bakigira Baraka bahawe misiyo yuko bagomba kwigarurira bakongera bakisubiza aka gace ka Minembwe. Bibutse ko aka gace ka Minembwe tayari kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Indi misiyo bahawe nanone ikomeye cyane nuko bagomba kongera kwisubiza aka gace ka Pwezero, nako murabizi neza kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bahawe misiyo rero yo kuzamuka muri izi nzira zose bakazamuka bavuye, urabibona Baraka ngiyi aho iherereye hepfo ahangaha. Budukurikiye rwose ibintu urimo kubyirebera neza agatanu kuri kagenzi kako. Baha misiyo rero yo kuzamuka ahangaha Baraka, bakazamuka ahangaha Kiniyekere, bakazamuka Kibundu, ubundi sasa bagatangira gushamburiya haruguru ahangaha muri ibice byose bya Musambiya. Ni muri Pwezero, ngira ngo murimo murahareba ahangaha Pwezero. Hanyuma ubundi rero bamara kugera ahangaha bagatangira gukora ibikorwa by'imirwano, ubundi bakigarurira ibi bice byose byigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Izi za Pwezero zose bakongera bakazigarura mu maboko y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru rero akomeza avuga yuko aba bamaze guhabwa iyi misiyo na Minisiteri y'Ingabo zo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru aturuka mu masoko yacu aherera ahangaha bivuga ngo izi ngabo zagejejwe muri Baraka mu rwego rwo kongerera ubushobozi n'imbaraga no gutanga umusada ku zindi ngabo zari ziherereye ahangaha. Kugeza ubu aka gace ka Baraka gakomeje kuba ni kuri zo rikomeye cyane kandi gakomeje gutera ubwoba abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kandi birumvikana nta yindi mpamvu nuko mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe babigaruriye aka gace kose ka Baraka, byaborohera kumanuka hepfo ngaha za Fizi, kumanuka hepfo cyane za Kavumbwe, ndetse kandi bikaba byaborohera abarwanyi b'intare za Sarambwe kwerekeza mu bindi bice bikomeye cyane biherereye ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero ibi bikaba bikomeje gutuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeza gukaza imbaraga kugira ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe batamanuka bakagera ahangaha za Karemi, ndetse ngira ngo Karemi murimo murahareba niba mudukurikiye neza, dore ngiyi Karemi maze kwibazanira rwose. Ngiyi Karemi aho ihagaze cyangwa se aho iherereye. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo rero bafite ubwoba yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamanuka bakigarurira Karemi. Bamaze kugera aha Karemi, urabibona baba batangiye kugenzura iyi Tanganyika, bityo rero bikaba byaba ari ikibazo gikomeye, akaba ari insinzwe kandi ikomeye kubo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Shite bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye rero, ngizo operasiyo za panzwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ni munyemerere noneho rero twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Masisi nako ibintu byaramutse bimeze nabi cyane.
ndakubwira ko ubu ngubu tuvugana abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ubu tuvugana muri Masisi imirwano yongeye kubura no gukaza umurego hafi ya Ngungu, ahitwa Gasovu, ahitwa Gikunda na Marangara. Ibintu byongeye guhinduka, urugamba rwongeye gufata iyindi sura yo ku rwego rwo hejuru. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko mu gitondo cya kare imirwano yongeye gukaza umurego muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aho amakuru aturuka muri ako gace avuga ko habaye imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba FARDC bafatanyije na Wazalendo ziyobowe na Generali Autoproclame witwa Maroc. Aba bakaba bahanganye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 mu bice bitandukanye birimo ahangaha hitwa Ngungu. Neza ni hafi ya Ngungu, ariko ntabwo ari muri santere neza ya Ngungu gusa. Aho bongeye guhanganira ni muri sheferi ya Ngungu, ahitwa Gasovu, ahitwa Gikunda na Marangara. Byabyutse ibintu ari imiriro, ari bombastike cyangwa se umuriro wo ku rwego rwo hejuru cyane, nk'uko amakuru aturuka mu baturage bo muri ibi bice abivuga ngo ni imirwano ikomeye cyane yongeye gukaza umurego kuva mu masaha yo muri iki gitondo, aho n'ubundi bivugwa yuko ngo bongeye kurwana ku rwego rwo hejuru. Aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo abagabye ibitero ahangaha bagambiriye kwiba no gusahura ibintu. Rero byaje gutuma ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongera gutabara. Hanyuma rero bamaze gutabara, ibintu byahise bihinduka bibi cyane kuri abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aravuga yuko byaje kubakomerana kubera ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bahise batangira kuboherezaho imiriro y'amabombe. Biza kurangira rero abarwanyi ngo bavanyemo akabo barahunga amaguru bayabangira ingata, ariko bikavugwa yuko ngo kari benshi cyane baje gufatwa amatekwa. Bivugwa yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagera kuri 12 bose bafashwe matekwa. Hari amakuru agera ku Ibendera TV avuga yuko aba barwaniye mu birometero biki werekeza Ngungu santere, abarwanyi ba Wazalendo na FARDC bagabye igitero bashaka kwiba no gusahura. Intare za Sarambwe ziza gutabazwa, abari bari kuri patrouille zitandukanye ahangaha bahita bazana ubutabazi bwihuse cyane, batangira gusuka rero ikintu cyiswe bombe kuri abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aravuga ko abagera ku 8 bose bahise batwikirwa ahangaha, bijyanye n'ubuzima bwabo bigahita birangirira ahangaha. Amakuru avuga kandi ko abandi bagera kuri uyu mubare wa 12 maze kubabwira haruguru tayari bafashwe matekwa, bafatwa miri. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba baberekanye ku mugaragaro n'ubundi barimo bababaza ibibazo bitandukanye, aho n'ubundi bamaze gufatwa amatekwa, ibyabo bikarangirira ahangaha. Abarwanyi rero aba FARDC bakabongeye guhura n'uruva gusenya ndetse n'izi Wazalendo muri rusange. Ibintu bikaba bitazibereye byiza rero muri operasiyo n'ubundi yongeye gukorwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Teritwari ya Masisi ikomeje kuba imwe mu ndiri z'imirwano ikomeye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu
mu mezi ashize utu duce twakunze kuberamo imirwano ikomeye hagati ya Alliance Fleuve Congo 23 n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo, aho buri ruhande ruvuga ko rugerageza kugenzura ibice bifite akamaro mu bikorwa bya gisirikare. Abakurikiranira hafi ibibazo by'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko imirwano ikomeje gutuma umubare w'abimurwa cyangwa se abahunga biturutse kuri iyi ntambara urimo kugenda wiyongera cyane, ariko kandi ibintu bikaba bikomeje gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu nta mubare urashyirwa ahagaragara w'abari bagabye ibi bitero bose, gusa bivugwa yuko abagabye iki gitero bose ibintu bitabagendekeye neza cyane. Amakuru ajyanye n'ibyabereye hafi ya Ngungu muri Gasovu, Gikunda na Marangara kugeza ubu ngubu aracyakomeje gukurikiranwa cyane, gusa bikaba bigenda abikomera cyane. N'ubundi bikaba byamenyekanye ko ibintu byagenze nabi ku ruhande rwarwanye bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC n'izi Wazalendo. Dukomeje n'aya makuru nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nanone twerekeze nanone ku mirongo y'urugamba mu ishyamba hano Karembe, Karongi na Kivuye ndetse na Mati, naho hongeye gucanwa umuriro w'amasasu, imijugujugu y'amabombe y'intare za Sarambwe yongeye gukinagiza ku ruhande rwa leta ya Congo, birangira bavudukankanwe ku rwego rwo hejuru. Ariko mbere yo kwinjira muri iyi nkuru nanone ngo nongere mbamanure mbajyane mu ishyamba mbabwire ko operasiyo zabereye ahangaha ari operasiyo zari zikomeye cyane. Ni munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada, niba turi kumwe ndongera ngo usabe unkorere like. Ibitekerezo byanyu ariko nabyo turabyakira ibitekerezo byanyu turabyakira, nubwo ngiye kumanuka nkabinjiza mu ishyamba rwagati nkabereka operasiyo zijyanye n'iyi mirwano yaramukiye aha Karembe. Nyemerera ubanze unkorere like, unyemerere niba uri mushya ubanze unkorere subscribe, hanyuma rero ubundi nkwereke uko operasiyo zongeye gukomera zigapangwa ahangaha muri bice bya Karembe, Karongi, Kivuye na Mpati cyase na Mati, bitewe nuko bivuga. Aha bombe zirimo ziravuguza ubuhuha bavandimwe udukurikiye muri aya makuru ku Ibendera TV. Reka nta gutinda riti twerekeza ku rugamba, twerekeze mu ishyamba ku mirongo y'urugamba mbabwire ko ibintu byapanzwe nuko byakozwe. Ibikorwa by'imirwano ikomeye byongeye gukaza umurego muri Kivu y'Amajyaruguru. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeye guhangana n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rigizwe n'ingabo za FARDC n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Mu ijoro ryaraye rikeye rero rishyira kuri uyu munsi habaye imirwano ikomeye yakoreshejwemo intwaro ziremereye mu bice bihana imbibi n'uturere twa Masisi na Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka ku baturage ndetse n'abayobozi bo muri aka karere aravuga ko imirwano yo muri iri joro yibanze cyane mu duce twa Karembe, Karongi, Kivuye na Mpati, aho impande zihanganye zakomeje kurasana amasaha menshi y'ijoro. Bivugwa yuko ku isaha y'isa 11:35 za mu gitondo kuri uyu munsi aribwo imirwano yaje kuba nkaho icogora, ariko bikavuga yuko ku isaha y'isa 1:18 gutyo n'ubundi ngo ahongeye kongera kumvikana amasasu menshi. Iyi mirwano rero yateje ubwoba bukomeye cyane mu baturage, bamwe bahisemo guhita bahunga ingo zabo birinda ko bashobora gutakariza ubuzima muri iyi mirwano ahitwa Karongi. Ibintu ngo
byahageze birakomera cyane kubera yuko ahangaha ngo haje kumvikana imirwano yakoreshejwemo n'ibifaru. Biravugwa yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo baje gukoresha igifaru bakarasa ku buryo buremereye cyane, nyuma yuko bivugwa yuko abarwanyi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bari barimo kurwana ari benshi, ariko bikavugwa yuko abenshi mu barwanaga ahangaha muri iki gitero cya Gabwe Karongi ngo bari bagizwe ahanini na FDLR. Izi rero ngo zarwanaga nk'izidafite icyo zikanga, zikarwana nk'abiyahura gusa, ariko uwerekeje kivuyeho ngo imirwano ntago yigeze ikomera cyane, nubwo naho ngo havuze amasasu menshi. Bikavugwa kandi ko ahandi imirwano yongeye kubera ari aha hitwa Mpati. Iyi mirwano yabereye Mpati yo ntago ngo yigeze imara igihe kinini cyane, bitewe nuko bivuga yuko ngo abarwanya bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye ibitera ahangaha hanini ngo bari bagambiriye kwiba no gusahura bitandukanye, nuko iyindi mirwano yabereye mu bindi bice yo yari imeze nabi ku rwego rwo hejuru. Ibintu rero byongeye gutuma n'ubundi muri ibi bice ibijyanye n'umutekano byongera kuzamba ku rwego rwo hejuru. Amakuru avuga ko muri gitondo cyo kuri uyu munsi haje kubaho agahenge gato katumye bamwe mu baturage batangira gusubira mu ngo zabo. Biravuga cyese turavuga abari bahunze, dore ko abaturage bamwe bari bahungiye mu mashyamba, abandi bakerekeza mu ntoki no mu bindi bice bitandukanye, ariko mu masaha ya mu gitondo ngo abaje kongera guhunguka basubira mu ngo zabo, nubwo ngo byageze ku isaha y'isa moya n'ubundi imirwano ikongera kuba, ariko ngo ntago ari imirwano yari ikomeye kubera yuko ngo yahise icururuka, aho abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi baje kurekeraho kongera kurasa, ahubwo ngo bagasubira inyuma. Nubwo ariko ngo basubiye inyuma, abaturage baravuga yuko hari impungenge z'uko bashobora kuza kongera kugaruka, bityo imirwano ikongera kubura muri ibi bice, bityo bikongera gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga gakomeye cyane mu mirwano ikomeje kubera ahangaha. Aba baturage baravuga yuko n'ubundi ngo bakomeje gusaba ko uruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bagabanya imirwano, ahubwo bakajya mu biganiro kugira ngo n'ubundi abaturage bongere kugira amahoro. Nubwo iri huriro ry'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo rikomeje kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, biravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kugaragaza ubushobozi bwo guhangana n'ibitero no gukomeza ibikorwa byabo bya gisirikare mu bice bitandukanye, kubera yuko ngo bararwana imirwano yo ku butaka. Babona urugamba ruzamuye imbaraga bakazana ibifaru, babona urugamba ruzamuye imbaraga bakazana drone. Birakaza rero, bakurikiranira hafi ibijyanye n'uru rugamba. Baravuga yuko imirwano irimo kubera hagati y'izi mpande zombi ikomeje kugenda izamuka ku rwego rwo hejuru. Mu byumweru bishize uduce dutandukanye two muri Masisi na Walikare twagiye tuvugwamo ibikorwa by'urugomo, gutwikwa kw'amazu y'abaturage, gusenyera abaturage ndetse no guhungabana kw'abaturage bahunga amasigamana. Amakuru atangwa n'abayobozi gakondo bo muri aka karere aravuga ko mu bice bya Akasake, Shangi na Rukenge habaye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeye cyane byahitanye ubuzima bw'abaturage benshi ndetse biteza iyangirika y'amazu menshi. Ibi rero bikaba byongeye gutuma abaturage bongera kwinjira mu kaga n'akangaratete k'ubwoba n'umutekano mukeya bikomeje kubera ahangaha. Nshuti
nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, reka nanone nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Niba turi kumwe wongere unkorere like, kuraza kuba ukoze cyane. Niba turi kumwe kandi uze kunkorera subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka rero dukomeje n'aya makuru, munyemerere twerekeze kuri ingingo ikomeye cyane. Mukanya ndaza kukujyana mu Burundi nkubwire ko umujinya wa Perezida Neva ongeye kuzamuka ku rwego rwo hejuru, ariko nyemerera mbanze nkugeze kuri iyi nkuru. Iki cyemezo gikomeye cyane kimaze gusohoka, ni icyemezo kimaze gufatwa ano ruhande rwa leta ya Congo FARDC binyujije muri iri tangazo rikomeye rimaze gushyirwa ahagaragara. n'itangazo ryashyizweho umukono ku munsi w'ejo tariki 9 z'uku kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka 2026. ni itangazo ryahawe message igira iti message de sensibilisation à l'intention des militaires FARDC en opération sur les utilisations des smartphones zone d'opération. Makuru akavuga yuko ari gahunda ijyanye no gutanga amabwiriza ku mikoreshereze ya telefone za smartphone ku rugamba, mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC kimaze gushyira ahagaragara amabwiriza yihariye agenewe abasirikare bari ku rugamba, aho iki gisirikare kirimo kubasaba guhagarika cyangwa kugabanya ikoreshwa rya telefone zigezweho zizwi nka smartphone mu bice by'imirwano, kubera impungenge z'uko zishobora gukoreshwa mu kumenya aho baherereye no gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Nyemerera ibi mbanze mbigusobanurire neza. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bavuga yuko muri iki gihe bari mu kaga kubera ibintu bibiri nshaka kukubwira. Bavuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo barimo kubinjirira mu buryo bukomeye cyane, bakinjira mu ikoranabuhanga ryabo ubundi bakagenzura misiyo barimo gupanga. Ikindi kandi bavuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kugaragaza imbaraga zikomeye cyane ziruta izabo, cyane cyane mu bijyanye n'imirwano y'ikoranabuhanga, aho bavuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bafite drone zo ku rwego rwo hejuru zikomeye kandi ziremereye, zifite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru kurusha izo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bafite. Ibingibi rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bavugwaho byamaze guteza ubwoba abarwanyi b'igisirikare ku ruhande rwa leta ya Congo, aho noneho bavuze yuko ngo abashobora kuba batangiye kwinjirirwa binyuze muri telefone za smartphone. Aba basirikare barimo kugenda bitwaje mu gihe bari ku rugamba, ariko kandi ubundi abasirikare bajya ku rugamba bitwaje smartphone mwarabibonye mu minsi yashize, bakagera ahantu bakifotora, bakohereza amashusho, bakafata amavideo bakohereza. Ibingibi rero byamaze gutuma uruhande rwa leta ya Congo FARDC rwikeka yuko ngo barimo kwinjirirwa mu bijyanye no ku rugamba na operasiyo barimo gukora muri uru rugamba, bakomeje guhanganamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, kubera yuko rero ngo bakomeje gutsindwa umunsi ku munsi umuhenerezo. Ngo ibi byatumye bahindura ingamba. Mu itangazo rero ryashyizweho umukono nk'uko nari mbigarutseho haruguru ko umunsi w'ejo tariki 9 Nyakanga muri uyu mwaka, itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'agateganyo wa FARDC ni Lieutenant Colonel Momba Hazarimake. Ubuyobozi bw'igisirikare bugaragaza ko ngo gukoresha telefone mu buryo butagenzuwe bishobora gutuma
abo bahanganye bamenya aho abasirikare babo baherereye bikabangamira umutekano wabo ndetse n'intsinzi y'ibikorwa bya gisirikare. Iri tangazo risobanura ko ngo telefone ifunguye cyangwa ikoreshwa nabi ishobora gutanga amakuru y'aho uyitwaye aherereye, no kuvuga geolocalization, ibi kohereza amakuru ko bo bahanganye bityo bakabagabaho ibitero cyangwa se bagakurikirana ibikorwa byabo bya gisirikare. Kubera iyo mpamvu rero FARDC yashyizeho amabwiriza akomeye yihutirwa kandi akurikira. Ibwiriza rya mbere ryashyizweho no kwirinda gukoresha telefone zitemewe ku rugamba. Aba ngo bahawe ibwirizwa y'uko hagomba gukoreshwa ibyombo cyangwa se hagakoreshwa udutelefone dutoya tutabasha gukururwa. Irindi bwiriza ni ukutajya basangiza abandi amakuru ajyanye n'aho baherereye, ingendo zabo, ubutumwa bahawe cyangwa amashusho y'ibikorwa bya gisirikare ku mbuga nkoranyambaga no mu butumwa bohererezanya. Ibi birahura neza na bya bindi nari maze kubabwira. Mwarababonye bafata uduce cyangwa se bisubiza uduce bagatangira bakifotora, bakohereza amashusho, bakohereza amavideo n'ibindi byinshi. Irindi bwirizwa bahawe ni ukubahiriza amabwiriza yose atangwa n'ubuyobozi ku ikoreshwa rya telefone mu bice by'imirwano. Irindi bwiriza ni ugutanga amakuru yihuse igihe habonetse ikoreshwa riteye amakenga cyangwa isohoka y'amakuru ashobora gushyira ibikorwa bya gisirikare mu kaga. Ubuyobozi bwa FARDC bwashimangiye ko imyitwarire myiza mu kubungabunga amakuru ari intwaro ikomeye yo kurinda ubuzima bw'abasirikare. Basaba buri musirikare gukomeza kuba maso no kubahiriza amabwiriza atangwa n'igisirikare gikuru cyangwa se n'abayobozi bakuru b'iki gisirikare. Iri tangazo rije mu gihe amakuru akomeje kugaragaza ko umutekano muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo ukomeje kuba mubi kubera imirwano n'ihindagurika ry'ibice bigenzurwa n'impande zihanganye. Mu byumweru bishize ibikorwa bya gisirikare byakomeje kwiyongera mu bice bitandukanye bya Fizi na Minembwe, aho amakuru aturuka mu mpande zitandukanye agaragaza ko twirwanaho ifatanyije na Alliance Fleuve Congo 23 ikomeje kwagura ibice igenzura no gukomeza ibikorwa bya gisirikare muri aka gace, kandi ku rundi ruhande ikaba ikomeje kugaragaza yuko imbaraga zo ari zose mu bijyanye n'iyi mirwano bakomeje guhanganamo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Bakunzi ba Ibendera TV, muri kumwe natwe, ni munyemerere twerekeze muri raporo ya Loni. Rero ni raporo imaze kujya ahagaragara, ni raporo noneho yo ije ishyira ukuri ku karubanda. Bya bindi njya numva muvuga ngo no kumena umuceri, raporo ya Loni ije imena umuceri ku karubanda. Reka nkubwire yuko ubu tuvugana raporo ya nyuma y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ONU yashyikirijwe akanama k'umutekano yo kuwa gatanu z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'2026 mbere yo gutangazwa ku wa 11 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Iragaragaza ishusho iteye impungenge y'umutekano, imibereho y'abaturage ndetse n'ihungabana rikomeje kwibasira akarere kose k'ibiyaga bigari muri rusange. Iyi raporo igizwe n'amapaji 236 iri mu nyandiko zirambuye kurusha izindi zose zakozwe n'impuguke za Loni. Unyemerere aka kantu ukumve neza.
Iyi raporo igizwe n'amapaji 236 iri mu nyandiko zirambuye kurusha izindi zose zakozwe n'impuguke za ONU ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo yubakiye ku iperereza ryakorewe mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Uganda, Kenya ndetse no ku makuru yakusanyijwe n'abashakashatsi, inzego z'umutekano, imiryango mpuzamahanga n'abaturage bo mu duce twibasiwe n'intambara. Iyi raporo ivuga ko, natangiye kuyinjiramo nyemerere wigire hino kugira ngo kataza kugira akantu n'aka na gato kagucika, ubundi nkwinjize muri iyi raporo ingingo ku yindi. Iyi raporo ivuga ko kuva mu mwaka w'2025 kugeza mu ntangiriro z'uyu mwaka turimo 2026, ikibazo cy'umutekano cyarushijeho gukomera, kugira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage. Iyi raporo ivuga ko miliyoni z'abantu zahatiwe guhunga ingo zabo, ubukene burushaho kwiyongera, inzara ikaza umurego mu bibazo byugarije abaturage, mu gihe serivisi z'ubuzima n'iz'uburezi zakomeje guhungabana kubera intambara idahagarara. Izi mpuguke za ONU zigaragaza ko ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byabaye indiri y'ibikorwa by'urugomo bikomeye, birimo kwica abasivile, gufata ku ngufu, gushimuta abaturage no kwinjiza abana mu mitwe yitwaje intwaro. Izi mpuguke zivuga kandi ko ubufasha bw'ibanze bwagombaga kugera ku baturage bwakomwe mu nkokora n'umutekano muke ndetse n'inzitizi zashyizweho mu duce twinshi twibasiwe n'imirwano. Raporo ivuga ko imitwe yose yitwaje intwaro n'impande zitandukanye ziri mu mirwano zagiye zishinjwa kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu ndetse n'amategeko agenga intambara. Icyakora impuguke za ONU zivuga ko mu mitwe itari ya leta nka ADF n'indi ariho hagaragaye umubare munini w'ihohoterwa yanditswe muri iki gihe. Ku ruhande rwa leta naho FARDC yashyizwe mu majwi mu byaha bimwe na bimwe bivugwa ko byakozwe n'abasirikare bayo. Raporo inagaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote zizwi nka drone ryahinduye uburyo intambara irwanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impande zihanganye zatangiye gukoresha ikoranabuhanga rihanitse mu kugaba ibitero biri kure y'imirongo y'urugamba, ibintu byatumye n'abaturage basanzwe barushaho kujya mu kaga gakomeye cyane. Kimwe mu bice byagarutsweho cyane muri iyi raporo ni ikibazo cy'abaturage b'abanyamurenge bo mu Minembwe. Iyi raporo ivuga ko kubera imirwano yakomeje muri aka gace, abaturage baho, no kuvuga abaturage bo mu Minembwe, basigaye batagerwaho n'ibiribwa, imiti n'ubundi bufasha bw'ibanze, bikabashyira mu buzima bukomeje kuzamba. Mwibuke iyi raporo haruguru nababwiye itariki yakoreweho. Mwibuke kandi ko kugeza ubu ngubu abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira aka gace ka Minembwe, kugeza ubu nibo abarimo kukagenzura. Iyi raporo icyakora ntigarukira gusa ku gusobanura uko ibintu byifashe ku rugamba, ahubwo inasesengura uruhare rw'ibihugu byo mu karere, imikorere y'imitwe yitwaje intwaro, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu ntambara ndetse n'uburyo ibiganiro bya diplomasi byagiye bihura n'imbogamizi zitandukanye. Ku bw'iyi raporo rero ikavuga ko mu gihe nta gikozwe cyihutirwa,
ibi bitandukanye byavuzwe ngo bishobora gutuma iyi mirwano ikomeza kuzamuka ku rwego rwo hejuru, ndetse bikaba bivuga yuko ngo ishobora no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, ikaba yakongeza ibibazo bikomeye cyane no mu bindi bice kugeza ubu byari bikigaragaramo umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shiti bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere twerekeze mu gihugu cy'u Burundi, ubwireye ko umujinya wa Perezida Neva wamaze kuzamuka ku rwego rwo hejuru nyuma yuko ahangaha ngo zihongeye kugaragara inkongi y'umuriro. Ni inkongi y'umuriro yibasiye isoko rikuru rya Ngozi mu majyaruguru y'u Burundi agana ku isaha 2 z'ijoro ku munsi w'ejo tariki 9 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2026. Amakuru atangwa n'abaraho avuga ko umuriro watangiriye mu gice cyagurishirizwagamo imyenda kiri hafi ya gare y'imodoka zitwara abagenzi hagati ya Bujumbura na Ngozi. Amakuru avuga ko inkongi y'umuriro yibasiye iri soko yamaze amasaha arenga 4 nyuma yuko habuze ubutabazi bwo kuzimya iyi nkongi. Ibi byatumye rero byari muri iri soko cyane cyane mu gice cyo hagati byose bishya birakongoka, ndetse naho ubutabazi buhagereye imodoka izimya inkongi yari itabajwe inanirwa kuwuzimya kubera ko n'ubundi ngo yari ifite ubushobozi buke, ariko kandi akaba n'ubundi umuriro ngo wari wamaze gufata ubukana bukomeye cyane. Kugeza ubu nta muntu wahitanywe n'iyi nkongi, ikaba ari mu gihe n'ubundi byangiritse byo bikomeje kubarurwa. Perezida Neva Evariste Ndayishimiye w'u Burundi amaze kumva iyi nkuru, amaze kumva yuko habuze ubutabazi bwo gutabara kugira ngo n'ubundi iyi nkongi y'umuriro yo muri iri soko izimwe, yazamuye uburakari bwo ku rwego rwo hejuru, aho abinyujije ku rukuta rwa X yavuze ko yababajwe cyane n'iyi nkongi, asaba abari bafite ibyabo byahiye kudacika intege, kwihangana, ariko yiyemeza yuko agiye gukurikirana kugira ngo amenye kubera iki habuze ubutabazi bwihutirwa kugira ngo iri soko mu by'ukuri rizimywe mbere y'igihe ritari ryakongora ibintu byinshi. Isoko rya Ngozi mbibutse ko yaherukaga gushya muri 2021. Uyu munsi turi 2026, rikaba nanone kandi ryongeye gushya. Kugeza ubu ntiharamenyekana icyaturutse cyangwa se icyabaye intandaro y'iyi nkongi y'umuriro yatwitse iri soko. Shiti bakunzi bacu, mwari kumwe natwe muri aya makuru rero twerekeje ku musozo wayo, ariko nyemera nongere nkwibutse ntuze kugenda udakoze like niba wamaze kugera hano. Iyi niyo nkunga ngusaba, kandi ni inkunga yikomeye. Niba kandi ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, ntuze kugenda utankoreye subscribe. Ndashimira cyane abantu mwese mwakoze subscribe hano ku Ibendera TV, mwarakoze cyane. Hanyuma rero mukomeze kugira amahoro n'amahirwe, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, kandi murindwe n'Imana. Gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza. Bye, ciao ciao.